basabe bakubona ukhona khona la osume sabe ngenya bakubona kodwa enqonde kona ngizofakaza ukuthi uShembe ngempela uNkulunkulu ngoba wahamba ongilanda namhlanje ngilapha phakathi kwenu. Ngiyacela ke uNkulunkulu ayikhumbule intombi kaMthembu ezaloMandlovu, ayikhumbule ayibheke lalapho ikhona ekhayisela isibani nabe kuyimkhayisela isibani la ngihamba khona ngibe indoda emsaba uNkulunkulu. Ngingabo umngani noNkulunkulu ngibe nje umuntu omsaba njalo ngize ngihambe emhlabeni ngimsaba. Amen. Ukhona ingane yasemthwalo ngizoshiya nje bese ngiyavala ngokusheshsha kuze kuphole nabanye. Khona ingane yasemthwalo ukuthi usabeka Ngcobo iyayizalwa uNgcobo kodwa izala uNgcobo kaGumede. kaGumede ithi yayilusa inkomo zakhona kaGumede seyikhulile nje yomfanyana elusa inkomo ithi bona usuku yabuya ekweluseni yabuya kunetha kakhulu ukhulu wabasekhelela ke ukudla wenikeza wayibasela umlilo yadla hlanje eqeda ukudla yasifike lobuthongo yalala eduzane komlilo kanti kunenkukhu efukamelayo emsamo yaphuma inkukhu yashama phiko yandezi kwasuka umlilo wahlala phezulu endlini yotshani yavuthi indlu elele unina ethatha ukhulu ake ethatha umgqomo eyokhamazi wathi phansi emfuleni wabona kushuma intuli bheka phezulu ekhaya waphuthuma washiya phansi umgqomo wathi wafika abantu sebengungile omakhelwane umlilo sowudla amagalane emzini engasakwazi ukungena wakhala ukhulu wakhe ezungeza engazizokwenze njani wathi ngone ngane umntanami ngizothini kodwa umntanami naye ingane ibhubha ngaphakathi washa kakhulu umlilo wavutha kakhulu ngabasafuna lutho olisondela ingane ilele waqala ukuthi ingane yakhe yothola wasethi usukuyokhala imali ahlendayo yotholakala kuba sembonile kade ehlezi khona sizobona ngamalahla uthi washa umlilo uzothi wawohlobo uthi lo mfana into wayibona wabona umuntu egqoka ujazi omhlophe nejazi nesigqoko esimnyama uthi lo muntu ephethe ubhoko uthi wafika mkhomba ngobhoko phakathi kuliyo ngabonela uNtiyasha wathi Nkosi yethu simakade wathi yehla moya wadlula wathi mathi unethi zonke izono maziphele uthi kwaphuma ishidi elimhlophe lafike lamboza leshidi elimhlophe uthi wabona sekuphelela abantu sothenya kwawodwa kumni waphela wathinya wathi mefulathela uthi wambona la ngemuva kubhalwe ngamagama amakhulu ukuthi Shembe utasuka lapho uthi wathi unine laphela yonke into sokushuqela phansi sokushuqa phansi sokusuka amalahla sokubheka ukuthi uthathwe manje na
kuthelwa amanzi kucishwe lamalahla kuyophalwa la kade ehlezi khona kwazakala umfana ephathela ngemva kwakhe kwalaba basebekakele lo mlilo wathi uyabheka awunangu usabe awusukume esabe bakubona ukhona khona la awusukume esabe ngenya bakubona sukume usabe owakhume emlilweni uvuta phakathi bambonise ngemuva mangenza njalo uma sithi uShembe uNkulunkulu akekho omunye ngaphandle kwakhe kodwa kuphela silungisa indlela yethu umthetho kaNkulunkulu awuvumi umuntu angene esimodeleni afake izinga legolide umthetho kaNkulunkulu awufuni ungeze kube into ezingezayo engekho emthethweni utholakala sobhiqinwela umdala ezimnyama kodwa kufanele sibe mhlophe umthetho kaNkulunkulu awuvumi ukuthi umuntu afake umlomo oyisiyano obovu umthetho kaNkulunkulu awuvumi umuntu ukuthi afake izipho ezibovu kodwa zidalwe zimhlophe umthetho kaNkulunkulu lo ugagalelo bathi ubombe usitimela samampondo uthi abatsheni abantu njengoba njengamanjena abefundisi bakolopha umkhumbi wonyazi bayosula benza zonke izinto awuvumi lo mthetho kaNkulunkulu ukuthi umuntu oyisangoma agezwe mfweni abuye athola igqoka umNazaretha esebhabhatiswe efaka amabhonko okungoma amen khipha amabhonko ezandleni ngoba soyinazaletha khipha umhlali emaqakeleni ngoba soyinazaletha owagezwa mawutholakala unjalo umhlaka 1 soli khona amasosha azokubamba kuyeke onyazi akhomba indlela ngeke akushaya akhomba indlela ngeke ungene kulo mkhumbi ngoba sawulungisele unyazi uthi uma kwehla lo mlilo njengoba umhlaba unyakaza uma kwehla lo mlilo lusithatha unyazi singashi kulo mlilo inkosi obusamazi omyezweni